Ningizimu Afrika, Mzansi, sanibonani, nginibingelele kuphi nakuphi la enibukele khona-ke. Makuthi usuku lakho lokuqala uhlangana nalombukiso, ngicela ungalenzi iphutha, subscribe kwi-channel, ulike i-video, uphinde-ke uciphize i-notification bell. Wenzelani na? Wenzela ukuthi ngaso sonke isikhathi-ke mangiphosta i-video wena-ke bese uthola i-notification, then uyobe usuyangena-ke kuleyo video uyayibuka. Osukwini la izolo, ngane zakwethu, ngithemba ukuthi-ke siyazi ukuthi-ke mawuhlala-ke KZN impela-ke ubonile ukuthi-ke izulu, imvula-ke izolo ibinamandla kakhulu, so idale-ke umonakalo omkhulu kakhulu osukwini-ke lwayizolo-ke esikutholayo namhlanje ekuthiwa-ke laphana-ke endaweni-ke yase-Pinetown, Stapleton Road, ekuthiwa-ke kunowesifazane laphana-ke ogugulwe amanzi-ke esemotweni yakhe-ke. Osukwini lanamhlanje sesivuka-ke ngazo-ke indaba-ke zokuthi impela-ke udlulile emhlabeni-ke, sitholakele-ke isidumbu sakhe esiphakathi-ke emotweni, kanjalo-ke nayo-ke imoto yakhe iguge iphelile-ke bafethu-ke sithi dudu kuwona-ke umndeni wakhe-ke lo mama, kanjalo-ke naye sithi-ke aphumule ngokuthula. Hayi ngane zakwethu, bekuzoshare nje lokho, akukho okutheni-ke. Make sure ukuthi-ke uyayilike i-video, uyasubscribe kwi-channel. Mina nawe uzohlezi ngikhona ngulethela-ke indaba ezitrendayo-ke, ikakhulukazi ezenzeka khona-ke la KwaZulu Natal-ke AKZN. Okwamanje akeke ngithi-ke nje ngibonge ithuba, nisale kahle.